INP Mizo channel ngai khatu Songate inza in Sipai le vek ule October ni somni le pakhat zirtop ni ania indam tlang lomem le tuntumpo international news le politics lam kan soile don nia October ni somni nimin khan Russian force te chuan Ukraine military le energy mun puite an la bei chun zom thu an soi tin southern Kherson lama Ukraine Sipai ten malaman pan zel kha andang tari ni inan soibok Vladimir Putin chuan Ukraine ram a opmek Kherson Zaporizhia Luhansk le Donetsk lama chuan martial law Sipai rorel na apuang to a hei hi US State Department thupuang tu net price chuan soizuin heng ram palichunga Ukraine mi puiten Russia lama bei andu zok nia Russia na soithin hi dot vekan izia alang chiang Putin an martial law apuan hian ado he zia atilangani ati Kiev chuan Eastern Kherson muna hydropower plant chu Russia in ti chiata tum thua puanga Mikhailo Podolyak Ukrainian President Advisor chuan Russia hian chiatna na satak thlenti ratumani ati Dnipro lui chuan noilam chu tuile tiran tuma achan chu helama Russian force te hi Ukraine Sipai kutatlo mai theyan ni a hydropower dam ti chiata ti boyan tum ane NATO Ralthuam te black market a alut NATO ramten Ukraine tana an tho khom Ralthuam tam tak te hi athen chu Ukraine rama lut lovin Middle East vela hal turin black market a alut ni in Russia chuan soi Maria Zakharova Russian Foreign Ministry thupuang tuina soidanin NATO hian Ukraine tan artillery system zasari missile system singriat artillery shells noi riat le ammunition silaimu makta duai somkua zet an petoa heng zinga tam tak hi chu black market a lut to in alu bel zel donani Middle East Central Africa le Asia ram helpol extremist le radical te kuta alut don ti asoi Russia pu na hi adik theina lai a om ve bokani amaro chu Ukraine hian Ralthuam amamo hlemaya black market lam hi chu anlangai ven man te chi minarin omlo Ukraine rama Iran sipayan luta nimin October ni somni khan White House chuan Ukraine indona Iran sipai te anin rol thua puang Russia ina opmek Crimea rama Iranian sipai te anin khuara Iranian drone mandan zirtirin Ukraine ram an beita thin ni in White House thu chua chuan atar langani White House National Security thupuang tu John Kirby chuan ti hian soya Crimea leilunga Iran sipai te an om ngei ti kan chianga Russian operation a hlo tlin theinan an tran pui thinani ati Iranian trainers le technician te chuan drone strike nei dan tur engkim an ruah man veka Russian pilot ten drone khal chua an lo ti veya heiwang hian Ukraine chunga chiat na a thlen na sat pha rengani tuna chuan Iran sipai te hi direct takin Ukraine invasion a an tel to tinania United States chuan a tho puiram ten Iran an sanction theinan ma alale me kani John Kirby chuan Iran le Russia hian hremna na zo kan hmu theinan ma kan lamek ati Republican an chak chuan Ukraine tan puina ader thong theidon nena lang midterm election a hnai ta a President Joe Biden chuan American mi puiten Democrats an vote le theinan thu engemo hi asoi chuak ve renga ole mi tuitla antiang devin vei tak tak silo hian mit tui atitla thin ni berina lang Ukraine hi vei tak tak chu ni se hetianga mi pui tortir reng ai hi chuan US Army po atir lut mai dona hei aya na sa hian ala ti thei ti hi achiang ve bok e mani United States rorel na in US Congress le US Senate te hi pakhat zok hi Republican Party in thunun ta se Ukraine tan pui na hi atop thut thei ni in President Joe Biden chuan October ni somni nimin khan soi Pittsburgh lama Democrats candidate John Fetterman tan campaign in a chuaka chanchin bumi te zo na midterm election a Republican Party hi chakta se Ukraine invasion a ngong anei theyangem
an ti chu Biden chuan changin ka hlau thawm khop mai Republican Party an chak chuan Ukraine tan puina hi ader thawng hle don ani ati Republican Party hruai tu te zinga Russia laka chak tul ti lem lo hi an tam ve taka Russia ne na in khin reng ai chuan US foreign policy hi Russia laka ta lak bo an du ta zoka Russia hoisan mai du na hi awm ve thei tlatani Republican leader Representative Kevin McCarthy chuan midterm election a Republican an chakani vai chuan poisa om silova Ukraine tan puina pom fo thin hi ti to pa ni tur thu asoya blank check nilovin sum om sa dia matan puina pe adu ani Liz Truss abanga Boris Johnson alet lengem United Kingdom lampo hi han en le thuakila an politics hi alakal fu hlei theilovani hi Boris Johnson a chuan nu khan Liz Truss le Rishi Sunak te kha in khingin vote sing riat le sangkhat le zathum le somni le paruk mu in Liz Truss chuan Prime Minister na achelta khania mase ni somli le panga lek thakhat air or Prime Minister office lo nu in ban na thelut vele tathut maya UK Prime Minister zinga office lo reilo ber record asiam tani UK sarkar hi aboi rukhop mai Ukraine invasion wang poni ve ma na Boris Johnson kha an social view na a lo che thei view zok ni na lang tun din muna hian Liz Truss hi tuin nge thla kang ti ala chiang lova rin kai te zinga a khingpui British Indian Rishi Sunak alang sar khop mai chuti rualin Boris Johnson ming po alang boka Rishi Sunak po hi han Prime Minister ta se Boris Johnson a phalo view vinarin om Liz Truss khan mini budget a pharawangin a cabinet tenan thlop du talova an bang hal sap mai ani ti chuan a thopui te meu poina an du to lo miau chuan ani tan po a hna han chel chui zel chu a chi to bik lo ani ber mai zona poi mo omta chu tu nge Liz Truss thak tu tur ti hine Finance Secretary Louis Rishi Sunak Prime Minister Louis Boris Johnson Defense Minister Louis Penny Mordaunt Defense Minister ni Meg Ben Wallace le Finance Minister ni Meg Jeremy Hunt te heng ho te hi minglang sar deute ania October ni somni le pariat khian Conservative Party leader tur an thang do nani The Times Daily Telegraph le BBC ten Boris Johnson hi rin kai zinga anda a amaro chu front runner Lisa Masa berero anilo anti Conservative Party tia ko Tory Party hian sangni le somni le pali December thleng khian sarkar na hun anlaneya kumni chunga Tory Party khaiding tur candidate tha anmamo hle ani party leader annei ma hi chu Liz Truss hian chair ala lu thowang Russia le Ukraine war awangin sarkar tam takan boi meka heti laya dan pa ngai election po nilova UK sarkar alo in thak ta sek mai hi an mani tan vek a him lo theyani Boris Johnson khan ti sual lian takanei ran lova Liz Truss po hi ni somli le pangat nuwa bang le mai tur chuan an la bel chiang man meu don lo ti achianga a tho ka phita ban bang ro se ti ang chi hi puitling lo zia ania postmodern rivei pakhat te po tila adikang chu Rishi Sunak emo Ben Wallace emo atu te po Prime Minister atan tling le ta se British mi pui base na an phadon chuang lo khrim khima chu wangin tunlai international politics lo mel riat to Boris Johnson book hi UK sarkar hruai tur hian atha berin arin om zok mane Prime Minister seat lu turin candidate tu man ming an la pelut lova chu an tum thu po an la soi chuang lova ming kan tar lan tak te hi rin kai an ni deuh maya October ni somni le pali tlaidar ni lama thu chiang kan the thei chau don ani Tory Party dan ang chuan party leader chu tur hian parliament member za talin an thlo pangaya chu wangin ming kan tar lan te hian thlop tu MP za an mu vek arin om chia lo Rishi Sunak le Penny Mordaunt hian chu ngeyan tum ni in thu thang om meka Boris Johnson nero ala chiang chia lovani
Boris Johnson le Rishi Sunak hian boruak neunewan nei to wangin Boris hian Prime Minister seat chu to lo ma se Rishi Sunak kong dal thei turangai ani ta chewa chu wangin election liam ta ang bokin at home lian zok Rishi Sunak hian leadership alu phale lo mai thei bokani Boris Johnson hian party mi le sa te thlop na ala mutha thokhata mi pui vote chu ni se atling chiang viau vinarin oma amaro chu MP tamzok hian Tory party ti ming chetu ni an ngai tlatawangin an du lutuk to bik lo MP za lai thlop na mu hi atan a huphur om ve ta devani lelama chuan thlop tu MP za anei thei hlo chuan king tura chiang sa angani tila kan sual tam lo mai thei Graham Brady member of parliament Tory party leader thanna an ho tu ber chuan tuna hian Conservative Party in MP zathum le somngale pasari anei thu soya chuwangin atam pera candidate pathum bak an om theilo fang atia MP te thlop na po tho tran zan daruka puan ngalani tur thu soi bok khati zong kha tuntuma international news le politics kanan ti chhuat thei chuni a ngai khatu zong zong te in chunga kan lo me